Pemirsa Limbakang Pertanian Silih Tunggil Nyane antuk nandur sekar gumitir ring pekarangan umah. Pindah ke selah pemargi Majeng Krama, sanenenten medue akeh lahan, miwah side ngasilang Cina. Pekarangan umah seni becik tur asri, janten pindah ke pengabdian samian angge. Tiosan ngebecikang pekarangan, taler side ngasilang Jina. Ketanya nih, ngelimbakang sekar gumitir side kelaksana yang ring carik uwiaden Tegalan, nanging side taler limbak ring pekarangan umah kerama. Sejeroning nandur tur ngelimbakang sekar gumitir, perside nganggen polybag, meretinin tanaman larapan saterajak ngicenen toye. Sesampun ngeranjeng ring masan panen, sekar gumitir kalap taler side kanggen antuk serano pecara. Tiosan punika duaning kelimbakang ring pekarangan umah, sekar gumitir puniki janten side ngasilang Jina. Tanaman sekar gumitir side kagenang ring sisin bucu antuk doh sane nganutin jimbar pekarangan umah. Penglimbakang sekar gumitir kedulurin antuk numbas bibit, raris kagenang ring polybag medaging tanah. Meretinin sekar gumitir inucap patut saterajak ngicinin pupuk miwatoye. Sekar gumitir side nagingin pekarangan umah krama. Desa Karyani, Bali TV.